لنافچەیە تلتەمرێ پشتی برینە ئاوا چەمێ خابوور ئەو چەم بوویە ژێدەرا مێشا قومێ یا گودبە سەدەما لەشمانیا نها نێزیکی 25 سەدی ژنستەجیهên wê navçeyê û bi taybetî zarok tûşî leşmanaya bûne. Sebebê nexweşiyê xabûr nêzîkî vire, gelekî nêzîkî vire, kêzik, mêş, gelmêş, pez heye, her tişt ev amilê bi sebeba giçê dibe ji ev leşmaniya. خصنا خابور قل كي نزيكي ف آفتيت زهاد ب آفتيت جنيد ب أفتشتياني تشيد باللشمانية. لگوری سرجمارن جعلی نخوشخانات تلتمری هجمارا نخوشان هیا دما آماده کرنا وی راپوری گهشتی 13305 کسان آنگو نزیکی 25 صدی جنشتجیهان نخوشن ریوبری هیوا سور آ کردی لنخوشخانه دبیجگو خابور بویه ناوندا بلاوونا میشا قومی یا گودبه سدما بلاوونا نخوشیا لشمانیا. جمار دسپیک حیا آنا گیای 13005 کس و هینجی هجمار زیدت به حیانا هین زیدت به رو زیدت به رو حالی نتین روزانه به صدان نشتجیهن تلتمری گوندوارن و سرلیدانا نخوشخانه دکن. ملت گشت پیکتی و زاروک و مزن و بچوک و کال و پیر گشت پیکتنه. ایجا ابن ساقی هناك دبی کیزکی و هناك دبی جفافی نو دبی گنده نزیکی خابورا به نزیکی آوه به جفاف چه دبی کیزک پر دبی. لگوری ریوبریان خوشخانه درمان کرنا لشمانیا لسر 8 قوناغان تکرن گو هر هفته 2 جاران نخوش تینه درزی کرن و پرانیا نخوشان زاروكن. بخوادي كتكامل مازال عول بيكات وفا دو دار بيكات. دابا ما عطوا لقاح يكو اول لقاح بو. لگوری ریوبریا نخوشخانه آلگرین گو تکانه نخوشخانه لباجاروک تلتمری درمان و پیدوی تندرستی تن جالی هیوا سور آ کردی تی پیشکش کرن و او بانک لسازی مروی دکن گو ریل بر آلوزیه بگیرن. زانا عمر دنگ امریکا تلتمر.